aho tugerire kwishyira hakansegera kushango mbisaba dikon bwa Rwibaro mu Western Kole Diocese tushanjira abakristayo bari mu katangaro batonko kutugera ngo bakashara mukombeke kanasendije ahubwo kugira ngo yibabire barumwe kakura konke cyo busasi no kugira ngo enziye yibabire bombekere niye bandize kugwa ndihonyeze korongani nyenda cyureti nza kurra mpore kanisa negeta hata ntamura kumba nahi kahife mpura yagwa ngaruka nshanga iri hansi ntetema ntanya nkabura gataha rwo kubanza zuragije yagwire ekaberi nyinji kandi ene no muyaga ekene no muyaga mwinje munonga kong izobergo kuyahereze kugwo mwazyo twareba cracks twajanga kanisa kayaza kugendeje twajanga twete urukiko kutweta karwesere rwa kabire kanisa yagashanga munana bwenu shabe mukono mutobu yambi abantu batebu yambi turukubi chairman wa wombeka habwe kanseji nagira ngo na sente zo kombeke kansensia bakaba bazihero mbanka kugicenyezwa kitahansi yona tukatibo musingi akabintu birashata kucyabwenjura kujibaka abanyinji katana ko musinge tukashuka tukombeka mwene fresh cyangwa twakarenga site tandike busya abakrista yabo bwa hati nabashaba bebembezo buhezi mweto atushaba government kwetu umukono ikatweho buyambi twantumanyisa member of parliament honorable Kachobaju tumanyisa honorable Nyakikongoro bazuma batukora ribe ubusatsi bwitu bija mwanyogu baturikangerere omuganda makora abanyamakuru mu district ya Shema barabwirwa kurinda imibiri yabo hamwe no kwehongera mu kamaruhanga bit kutar kumara sente zabo mu kucakara ebyo nabagambirwa izoba rya nyumwe bazyo bw'abanyamakuru barkwegitiro mu kibina cabe cha Shema Journalists Association bakwatanise na engineer Brian Buhanda babiri bahereza yo yambi bw'abahamuzi gitugwa kigumba mosque kabwo ho muri Shema aharumwe umushenyi simint hamwe n'enkogote ezo kutandaza umuzigitogu nitafari tuba kuba tujyamba ninga shintu yambanga community so mu gihe cyo twareba ngo ekikubwita na munonga abantu ninga shi twiyamba community n'amadini gitwaga kwini bo kusanga ngo basa kustamusanga abantu bona berundi kandi binyenkirizemo rero nitukora umurumobu abo kuba tubahabwa ara ninga bwa so ni twante ndamu twatamura mu Rwanda na kurebekeje bigendo misho saza tukujangu nitwe nk'abasheja ninga bashima Journalists Association ikicibina gire ayitwa amanyurwa abebembezi b'abasalamu basimera abanyamakuru bashema ahubwo mugando gubahirwe tumebaza Allah atkorere teka zero katibade tusubira naye Allah batu bashitwarede saba Allah subhanahu wa ta'ala abongere era badizeo awuje nisima sheja abo kwiyamba hano bacukuba mosque abo kutuletera tipu yo musheri na tipu y'amabare na siminti 5 kugira ngo zikore flower yiti yo muzigiti saba Allah asasira abantu abamawulire mushema abantu wadde obuyambi gasha kwa maiko atwachire